Odofo memu akwaba eba emergency Ghana TV so na osofo awaregyae de ana edimpa ye dimpa so osofo ene ne yiri ebejaye na nka mehu ye nso de anka bibisi ewa aware mu osofo ne sesie ede maye na osofo we de wo hwe oba oware no wo hwe oba ne to na hwe ne nufo na wa wo hwe pictures ye twego so oba no bosi pa ne ho ofayi oba akokwa ne odampem kwa na light of a yenya dim light na is wo share se gold no ena oja osofu ya mabroki ha chenchirenche ato sofu ya tese ohun ni left ehun ni right ato ni akasakasa ni yenkonko hwe eba ni se no ba fan na so ba ho fe eja sofu ya sisi ato sofu ni akasakasa ni yakoba nso a ebi santo aso be san hwede aka ho enti bo ho modin so be hwe no ama no asi yenko hwe video ni mra 2017 na me ware na meye ne ho ade wo fie ne boso me miensa so na meye ne wedding ushia oba no boso me miensa na aye ne wedding meye ne ho ade wo fie no ne boso me miensa na meye ne wedding yo na mpese ye kono in totally nti to bo ase na yigo de tie ne se mishi anono me de me kasa me bo awade ne ho mpan na me bo because sama me kan na da ho no na akono hye me so na sofo no mo awade ho mpan awade ho mpan ye pa de o mo bobi ne me de manka ho hu na me fa ho na mani ne ma ye material things na me de ko ware no no kwasem ni me nkasa obetena ware ase no wo yaade a me hunu bi da ya nipa ntimi modin okay ti me ye ne wedding no 16th June 2017 na o wonkola mienu na me so me wonkola nan na mu na nkola mienu de na mate o mo nti nkola nketo mienu na e ka me ho na me mema no ne wono no ma ne mienu nyina bobo so to de ne de ne be ka ho ne nyina be ka ho na yete ye tena asetena papi na masofu djuma nso ekonanim me ya me hu se me mo ayedu na ono nso ye travel and tour o je ne patutu kwan ti ono ye na djuma na me so me madjuma do anwumra na ya ba behia e wo fie ne ahwe mba ti yetena ase afe ne fa na me a metimu se ye kase awale bi mu oda na nka ye ka na me so me ka ho bi enti bebre kura no na be me fura me awale pe de na maje so o odopa ho na bebre de mi din osofo na je se me a metimu se oba na maware ne de no passe ye makoso am ya manage hwe ye maka SOMPATV 3.1 enu mu na e kakakra be din na ne madwumanum travel and tour adwumanum ti na woteche no kwase me ni me kasa hame ana meboa na me nso me ni bia me de betua nti wo ye edu ba bia se de obesi aye no na ye me ya se me yure na kasa beto no so edu ba bia okoshe mountains kra wo se mema edu ba bia se jese me tu kwan nti enam so ahom tie kra ma me pene so so won kwatena Dubai no fa ne ho nkosi because ba bia ne America ko mecho na doso ti wakodi na wotwe me yansa no me tadwene ho anam se da bi ebe ye den na me de ba kwatena obi ma nso e kanti na me so matena ma wi akoma kwa kwatwe mpana kura ma me ne nya me ntem kura kwese ti me sa ma ne bai oba na me ka che ne se yentena se ne mfa pena be fa so betua ka na ka bia ne we be chia kotum enti sa ne tie de a o wotena fie na me kwatena adwuma mu ho to ono ye ne se obi a wodi usofo de ebe de na wo no betuma kwatena me se de adu ni de yesa me ye ne me enu bom to ono wotena afie na me kwatena adwuma mu nti obi na company nde ne ka oba na maka che ne se oboma mane a me se o meyere na de ka no masoka ne metua e ba sa ne nipa na koma to ne yem because obi de woka na se ni kunu so betua se wunti menya ne bibia office ne so me ntutum mu e wotafo fo ma se ya me ntutum na mete wo nti na ka kwan fa so metua ka no ti no kwasem ni na yajeje nkrofo obi sika edo mo ko Dubai ani nyina abeda ne ka ti wo ba no maka kire wo se meyere ko Dubai no konya company na company no company anke ede mo koma wo mo no o mo ntumi and river mo amfa mo anko company nagu asofu tumi twa ntro kakra fa so no to me ama bra bo so no adwuma sam so amede betete asofu ni etwa fam bele bi Abraham ko atwa ni family be ma de o ho kiro na de otadua fam nti 3.1 na me ni pa na kasa se sika na yaje wo no se de 20 million na aka den ka de be so se sika ne ntimi nya bio enti je so de be ka ho sa dodo na atiase ti sika na metimi je fili obi ho be ka ho na metimi de sa nipa ni tukwai na yes ono no ebi nso ono mo a na wono so abafoforo nti se omu hu se metimi yetimi de obi atukwai a na o ma hu se adwuma no ye adwuma a yetimi deliver ye ntwatoro
no be foforo abante obi foforo ban so a na ma charge no na ma nya skali me nya tuatu aka nti enam so ma nipa na ye do mo kan fa ye do mo ko etutu kwai e ma ka no so bete te pa na je se ma hunu se ene ye menka se me yire no wanyima ye duru ba bi a bitimi ko timi din papa wo bo me ho a na no kwase na miti ada pa se obai wanyima ye be ma ye wa no ni ye na me ne age ye ntena se tena bone na ebe ka fia ma ware na gu no na me yire nso ba sesan ye no kwasem ni me ka se na nhame ana meboa ansa na suban be sesa na bibi so de ne ko fa suban sesa no ba ye suban sesa no utumi wo so na na jo kom de no nanum mama say ye ne ma na de secherefo me ma de Marital no kwa de wo se secherefo de ka ho ye no kwa na ka meni asem ya wo esimu aginam ala walai na ya ware sam so no wo bia ni ya ware sam da say ye ko kan ya sam kire wo bi afa duru ba bi no na me ri suban asesa sa mene ne beda kura no ano kwase ne mpani mo animu a aje se masofo anketo asi hu nkonya ebe pass of my mechew kan nyina meni atoro eba sa asofu ko bi Yohane wa bi ebeku masofo na ntia be sa ne mo maso ansa na wate ase enti na mehwe me yire no pa sa de ositi ano kwase me de nkora bi edia na wo mutia all of a sudden on person ne beda eno ne ade ebesi ne nyina no ede wale guo ba ya menti ase a wono so antimi ankere me na me kan so asiasem so piao menti menya faru aboni aye se me de me ma ene wono na matena aye no ohwe nkola nkama me ma de no kwasem ne edu ba kwa na me ma nketo na mioni ne wo ma me owo no na wono mo de na bibia efisa na ohwe me ma yie na me ankasa na me hu say yes oba no ohwe me ma na me manage because won tade ba ako ade a obeto no there's ba ye da ye nkola ne maguma obi abag ba miensa entire a wodi hihye fie on the bag obronya ntade on the bag wode kokon sole bibia da ne kwam tina no kwase me man so be do no ne se omo maame a on papa mankwa wale bone enti me ire so ba se sa ye no asa ne ma we nyina ba mu no na ma hu se do a wo ma me no eso ate no kwase me ni ye didie mu ye nkomodie mu nyina no eni amanti me bo me hu modin bia se me yo so for dia me hwe so ma ware begu because me de kan ne me krom ni ba wo nan wan pana manya no ho ade ma ware ni gu ya me hwe me ma enti se me sa ablante me sa akọ ba akọ yo ba no ho ade ne gu a ba akọ no sa me ya no ho ade kan me ni opportunity bia me sa da ware bio enti me hwe ma ne ngu me bo modin bia ma sofo ne me nkrofo bi ba mu na no se reason ne ye de ni reason nyina ne se me de aduro na ya sole obechi we se otikuku ho a wo bojem me mom se obeto bi na wan kan kire me de ana minim na mom no mini bibia yete dem no ka kire me se ma beche ha na o de aduro na ya sole number 2 e ma ne ko Dubai no wo ko na o se nkola na o maduru ebra mo bu wo nsa ya nya obi amfa nkola na nhye ne nsa me be ma no mintimi nhye sa adwuma no enti me bo we din a na ko ba se obo obi din a me so da bi o woni kunu be ya din se me so ko bo wodi ana kwa ya na wo ye na wonya wadanfo ba ko no ye church member SOMPATV 3.1 o man ye se ya o mfa na ni me hwa nkola no na wonya ne kasa sie se me de ja be ma de ho no de entu ko ji na wo twe me yensa aba ye no wo se sisa no ye me mpana na me se da bi sisa no kwa me o fale me enya de se woti me kasa mo fale de mfa be o weekend na oba be hwa nkola no na kwa na me wadwuma no me pon ko no so no o kontimi de emfa sa asemu na me kura no wo se de misi ne wote no mintimi nko fifiri wachi se me fifiri wachi anka me ma ho fifiri do ba ho se sabra na wo twemi sabra Ghana na ma bla me nsa nto ya wale yeso ne ka ye nkukunye me de me nko ye sa na me de ma fa ne sa gro mama no kwase me ne duru ba bi sa me refri adwuma na oba nwumre na sabe mpani mo ni mo me nka mu ni mo ase se atade a me de kwa adwuma ka onwuro mu ho na nka wonware emeda ne kuna cheno na me aka ne dross ya share trum sabi ba wo so wonye ohini ni adazwa ma bre me ja ho me atade an wo de akwa adwuma the whole day no sa de beda ma me so oba wura dwale a wo ne beda nti obo ma se amane se ne yakoso ni ma se frɛ ya hemache bi ekwa na oba na odi atro ma se otiemi a de me kan me ni atro na obi sa oba ne se nte sa akola tina ma sam de aduro no de enya de a me wonyina so na me sopani me ka sam ba akoma de nyina so bi sa me na ogina wanim na oba ne se atade ehye no o hye ne dabe lucky now oba ya wodwale ye no so no wodi atade nda ye no ade echa no pa na hema chen sole ye no na won sa nwale
Tina he no. Na hye no nti ese ye koba na obedwale kwadwuma. Afi papa ni bisa na asem na ogina ho. So for ma me o kire maku. Ba wo ya wuraba wo. Office ye adwuma wale sofo ame da sori anu awonya kwa. Mutie sofo ma me. Ohini ni adas. Da so hye mo hye no no. Duwe ka samle wodwale kwadwuma. Wodwale kwadwuma. Gesa nwumle bio no basa aba. Na papa ni hu se de meka ne anokure. Papa no kwasem ni nsoso no. On so onye obi oso nse hu no so sa. Ene no kwa manim no. Okeka bi cha ne ba ne pa ne ba na nkasa. Ye ba afie na ensesa kakra ba ye. Afi no enye ensesa bia tesa first no. Na kwa akoye sa ware na no. Ensa me tete ne maso mu nyina no ya me mfate sem nya asem wo ma ware sem na oba me do no ho. Ba na edu ba bi nso a ye di bi ya danse. Na ne me keka ko nyina kire se emoa te bre bi du na me ye ne se o. Esa ware na ye ware no me firi se ye bobra na emom no. Ebetimi a wo no ade adwen ba se mani ntu kwai. Enkohye Australia na me so mentena ha ne kana kana me nkone yemfa emobra nti ye kokoje ekope plot se 4 plot se the Betty school na ye dia ye dach the 5 years ne si ya ne se de be sa ne mani nyina esen kabra bono mo komo nim ko na yakoje plot be bi kakra se 4 plot ye ntwa ka nwie ba ye twa ma nipa ne se ye twa ka wi a ono Australia na me so meti an kodi wan ye nyina kan ye hontam so bi mfi ne yonko achi dia na kam de kantam no yenya ne de ano ka se me firi wachi oso mfiri machi jai kan sa ne would be mad be me to aso ya ba yende nya ni na de ka abedi edidi mu ana je sa kwantu na o tu nya de a ebeboa afi me to office se ya na oyi be ka kire me se ase won akwantu na wotu kura no me ni interest bi awu nti na nkomodi woni me di wo fie nyina so kire se okokora no ane ne mkola no kwanya me behwe nkola no na han ne ko waje ne nkola ko mane papa nkola ne papa office ne so nya me nko ane se me handle na me so me de me ni problem ye ma so mutie ohini ni nti me hu ne sa wade ya ne moa no yeguso de hu nkoma so betu kwa wontu kwa se ense ba sense sama empenifo wasem so be kan so mo nka meti kwesere bi me kwa sorry ye pon ba ye na me kosa akoye me so me obi a me ya ware ase MC me ko nya obi de akoye se menya kakra de abebo me bla me bedru ye ne woni ho na me fa afon se na nampa cha o ma ba fie na o we was o ade obusia afon frɛ na me sa dai abusia de ma yom den was me de wonsa kosa me nware obi no kwasem ni monkoin oh say ya na makani ya me yere ya nko ya nkokoko o de me sa kosa nwale me sa de ma yom den afi atoan so kwa na me ya dodo aya gura me come father ho fi awosan me de woden sana ba ha manye me frɛ me busuafo a woso woden sana ba na ade na moje ye woso ye ka sanka ye nye ne won tena se na nka ye misa ne se o ye nka ma ware se mo da se mfumso bi kwa na ye ba na ya awale egunkuru na nka ye mfrɛ no na woden sana si ho no na ye nim se wo kɔ wa hyirum bi kura na se wo fa bikyire ho ba de hu ya na se watra kam ye frɛ no a wan fi ye ene wo ba kuma senti odi won sambre no kwasem ni ehame cause now your ba me be panasem na me bisa mfa se be ya ne den no mo so wo mbetu ho na mo be bisa ne papa no na se boni bi na maya ya siesie se yesiesie so na nye ya ya hunu se boni we na maya na kire bo mudi me no kwasoro ba me mahu me fon so kra maya mabusuafo yi abusuafa ne kwa mdonsen be posa kire be poso na me papa ta me yewu ene obre mpon etu papa iso na mo wa wasenua gas omukọ no hwa omukọ ya bosome na yedi ka de papa no se wo hu ni ba no na wale na gu no hu ni ba bia na ba ne wo ti ye twentwen so ma me hu se ofe de oba na ba e ma ye ka papa no oba no waba o enti ma hu se waba o ti ufie ho o ne mane nyina wo nchen enti asem bi ho ayenka papa ne se mefrɛ mu papa na amfrɛ e ma me a me so me sa akọ o mabusua pani a ne oba ne ma me wofa panimu SOMPATV 3.1 ashtan ko bona maneye ono so ka so betu ho na mo ntu ho na mo ye di so akọ ne abasa anyeye ti aware ne gu ye no ebesi ne no abusia mo me charge sade amaye ni ye sin konya sesei eno ansa mate na bonten se ipacho aware no mo de kwa abem ye de kwa abem ko sa kan me nkrata enti de mini mo ane sa wade no mate na bonten se oba ne se me badwaman oba ne se me de aduro ba ne mo ye sin nkonya ye di asam de ebi ensin besi ne sesenso emfie nan na ekoi pe kwa awade me so mensa awade wo mu se menya oba bi a me wa ne de bato madwem se menya oba o pe blaba menya ne baba bla
ono de me minim ba bia wonam na emom no owa awofo te me de masama me pesa sompa boa me nyina ne hye krata no a o me yakọ kan me kosensan ye no omra nam ko twam o me am yenko twam ye to ho na pa matu ho na mon a o ho na oba na frɛ me last year o te me frɛ me se wo ko kan me ne se bagine 70 million me me asan ye twankrata nu asan ye twankrata na me se mu ja me am so bo so me na no me san ko 70 million na me magao me de sa bele nyina na me sa pa ma de ba 2 years ni nyina na me sa pa ma de ba ke se omla na me san wa ma de na boni bi na ma ya me pa ne chow ma 2 years so ye no wa ma na me hu se o enye mami diagnose kakra awade am ware ye no hu oba ne di sense na ware no kwase me me hu no bosome ne na wotwe mienu na me koye ne ho ade me pa cha wo ye ne no bibia besi udi wo mu ansa na akoye ne ho ade ana me pa cha man twempena me ne na twempena ne na na efisena me suro me ho se de me hu no me ne kwa twempena ye bia na obi kula ahase na ya kosuma fidie at the same time no so me mable na me nyame hu mo kakra me wadom kakra timi mu de me suro me ho ti mo anya bibia se me ne de da ya ka me nkoye ne ho ade afene bosome ne na wotwe mienu na nje na chese wo pe kwan na hyimu ni nti udi mirika de mirika se be ya obenya kwa na ade ahyimu ama no ha because na ho ya so for ma tadua mu ano ye mo de ena akoye ne ho ade ntentem koye ne ho ade na menya ama de ansa kwa na me be prepare akola ne ma no papa no e bro ti awade ase no ne be ma no ye kama me koye ne de na omo wo problem ti na family ne kwa ma mete ase se omo nkasa omo ne no pe omo nkasa producer me pacho aye brace sister ide ye friend na ye nya no ne papa ne ne na kasa mo nya na mo fa audio no mre ye na mo frɛ no ye wie be kwa so kwa marriage registry ne ne Reverend Crampa enso akotwetwe nkomo se divorce no se nkrata no ba na ye na dwen se wo metwam na papa e wade ne ho wono tuntumi nante wo se ye se wade ye e kwa ba ne ye be fa so etisa production ni mienu mo nya ma mententem na ye nkoso wo sofo mama woye bibi a kire se bi empena twensem bi ma sof maame hu ne ma wote apranka because mentia se metia wade ho ensuo ntoye ensuo munaye yada asore ne oba kukuru sande ko se wabusua fom frɛw mentumi nware bi mama obisa bi ya se me so obisa pa na oba bia o wawari jaye ho nyina so no so no premier si hu nkonya oba bia wo jawari o nyina so emu odu no opene ema badwafo oba na busa be ma nyina esi hu nkonya ema ne kana asam me hu ne se na be ma ne de ye oba no na de ba ko ma hunu ema ne se nye wo nyina ema ne bi ne se so oba wo do free ne mu se ompewa number 1 o de ne ho kame so wono na number 2 awade ri beguo no enani mu twi be sen e be wan ya na me bre wona wo pransa no wada ansa no ne mada ena as ade bia so no no so nye se bia o ma reason bi se bia e bia kom na de me ana bibi aduane sam de na ye mre ho because na itoto ye niam wo fie a menyine boni aye wo se aduane asa wo fie ye woda ye de aduane gum aduane different ena wono so nya abrofo tetra kakra nti aduane wo kwa na me kwa me ni bi da ba no wa training me ana mahunu di me di ne first dia na me fele abeka ka na mahunu di na me a enti ene me menyine boni aye wo na aduane anu wo de ma me ho but duru ba bi no na me hu se nya sa na wote wasesa enti dia menya ya kura no a abia kura wo nya ya na se o pese wo kase wa ebusuafo papa so bodua me na ye munya ko ne mayada se Reverend Crampa na so oba ne papa dia ma mani abri wo sa show we hu me ma host to Christian program ni asofo edi nkita ho bebre asofo bebre wo problem ewa wadem enye me papa ya abetra de na meka na asofo ma me fo binum muhwe ye nyame nua ba nti na meka oni ha na we de me fa ni general asofo ma me fo bi ye wikidia kire se me see you start your program papa sofo panimu bi ofre me producer no wo su se wonu wo ye pani wontu mi ma na kwan ya ma me ne de ne faso no onyaduro panu awu na sofo ma me fo mu ntie asofo no wo munum babru ba bi on betumi abompa ya mama wu na mo man nti ena ya na o ma ye din obi a na dwe so onya ware sofo a wakyekere sofo no woni kamafo enti wo betiti no bad asofo ma me fo binom de di kan o ma ne na woda wa yire wa adri nika
osofo ntumi nkofi ni kanu no de akowom na me se me papa sofo bi oso hini ni wo ba na sofo ma me se me kwasea me ye wo mopo eti asofo ma me fo pinom mo hwe yiye enye by force wakwa wale na wie no odan su babo ne adi ukoka pose una nyame afrew me de onyame mfre me wasofo ma me baby ani ku ya cancel no de report akochu se wo ya wo aduru wo ba na sofo ma me de na yo se me ya wo aduru ti sa wo de awo problem abesi wo sofo ma me fo binom munye very careful nya ma me wenti na me de mani bepranye encounter ya papa no sofo bi hu ama ne eya wura wusem na ma hwe ya se papa ne kwaje bebo no na nwan ne beba hwete no nyame bekum wo nyame bekum ama papa na ye free wasofo wunya bi adwene bi se entete bi se bi a wo twe wachi mpana da bi o menye ne tie ne de se me ka se me wadanse se o twe mpana o machi a ama ko hunu bi a na me di atoro producer and friend Reverend Grandpa ma ye ne ade ba ko a me ya na me hunu se ya na ye me won kakran se ya ni ade tin sole no ya na ya asemo mobo charismatic churches e bi nso asofo nke 20 bi nso pamidi ma wo na ni beba so ahwe asore ma ne fa bi no so ye expert pa singers no mudi wo na mudi pie di wo na mudi sof ma me hawa yesu ana esu yesemu sof ma me hawa na wo ye wadwen se obeka wo ka ne kase a wasole igu wo ka ne kase a ndi se wo so mini mu se wo obo na akobo ni bi pe wo bia te se sof abo na yere wasole igu nti wo no so asole ne ho hia ho nti da wo yire ye obia no wontumi nka hwe o na wa mene because asole no so wa bre ne wanya members be 20 bi a wo de bo wone nkola no ho bla da de bia de meka ne se asof ma mefo kwa asof de aye die kwa mo na mo di de de yen asof ne de ne yedi asof ma mefo no so papa wo mo pe life no mo ne ade na ne ntade hyem woni ne nante bo life bibi sa na de wo ma ne pia me na ni je me yire de sankamu me pa cho momra TV ni so mere wedding ni nie moto team ama na ba fa fe o mo no wedding pictures ne da so no o me kama asama ba no di bota bo ntinche mu no me na nante ane bag kura ma ne kura bi da na kura ne bag me no yese ja di opa ye nya da bia na opani bi kan asem bi wo se ebile wo ya ye wo mu no enfebeli pa wo ye ne papa enfeba wo ye ne papa wo hia nkwanhia ne enfeba osof ma me ni osof ma me no au me ka se wo ye me boni bi se wanhwe me maye ni ade a na me eno ane se ba ni mu aso nwale ni mu no se o me twempena me de aduro ni ade na eye me wango na me se me de aduro me so na makomdo do ye sei ka akula me ni bi na metim na me kwaji aduro akoya so le mini ka plot ko me ni bi enye ye sa o enye sa ne te but entra se na ka wunyina so obesi ne ti me wa mo kwadu omo me kwadu bia me nsin konwa bia wa ware no nti me ni makwadu de meti amete na bonten ba me fanya emra upusu ahoma no wase bema se wo pe wo yiri na jade sese emo ye maye no no so esesen papa ne ka kire me se wo be hwe no aka sem no obe frɛ me papa mo na ya ka sem no ye konso wo mfrɛ ye na me papa mo sa akɔ wo sa o mo sa akɔ nso a wo se me ba no me hu no ye betena ase ne aka sem bate me nka ye nte ne nka enkrata ase me kura wo se o me hwehwɛ mu yakɔ ho a papa ne nka hwe on ka hwe nkyerɛ me timi de ba bi wo bia no metwa me nkrata ma me na me ne me ho e bia na wo bi nso pɛ me na ese nkora no wen wono ne man de ode na de yakɔ wono ne man de omo papa no sa be na me kofi o me koto sa nkola no wo papa no ho ɛna de metie nya papa yamra yachi anamo a wutu ye se wo ba ba ebosome sofo mu a na akoye ne ho ade wara ni eboa no kwasem ni me ne kwotena ase na ne ye bobla no senka de ne ye suban no wone medeta ware ase no so me de ko sa de ne ka mini problem bia ekosi be kafe ama wode me nsa kɔ no ana ne suban se san ye enti metima ka ne se e fa ba bi no amwa me na mini ba bi ekonya na foto osu firi a e ma ne dan sa suban na dia e ma wode me nsa kɔ ma busuafo a me ye bia me commercial nim ko sun sakola ukosun na che so ba no pe no mama oba na me kana asem nya oba me pe no tenen de nyina ka asem na kenen de nyina ka nka o so obe ba nka be wa no me 2 years time ne de na o sa baba ka na me mpa ibo nyina se omla back ho mpa ibo bia no ma omla back e kire koma nso amfa 2 years no me ye bi pa me kwadu mfa me kwatwea me de be se 3 months kwadu mfa nkwa be atwea be ba ko ho kwa be 17 eh e me ni me teta ya ha me bi mu de kan English o
Maybe no so the now mom the any English in the English V any English V English. Yet to me park or that triakwa yet a japadia bako Marital where tower be a hemu. I wasn't it the Albani the any English. Mam said why your friend Reverend Crampa would yet wanted to monte when I ye the abaya pie dinamum. Yes, Samu. Young Reverend Crampa. Yo. Now I know Mam say why Mike and Manuia. Hello, Reverend. Hello, Reverend Crampa. Hello, Reverend. Reverend Crampa, good afternoon. Oh, more am I Asoka registry. Hello, Reverend. Mam say wa poso ebren kreti ai. Ohini ni medasi bebre. Rocky mun chake am say wa mic man. Is mama kasa. Ohini ni medasi bebre. Na utie ye nua be me ni nsem kan ya. Eye me se asofu ni bebre. Me nua be me so ka ho. Ya na omun hwehwemu ansana wo mafa ma. Anaso mafa apeyire mo no ya na ewo fom papa sene wo si ka so hu no ntene na ne ho si ye no na che se ma mi akona fo na tade se me hu ne picture kra no na mi picture no se obeye oba ne ho beye fe wobeye ko ose ne ho akono wo so fo just still ya no wo do so gire mu angasa. Hello mama kafra. Hello, Reverend Crampa, good afternoon. Good afternoon, Miniaba. Yeah, that's a pass when you have breast pancomoso. Medasi Ohinini. Yeah, papa, so phobia bahase on your bow atna. Wabana and didn't sack so on worry beam. 4 years, Muni. Now I didn't register okay me. Yachi Obana sent Womlan on Kaumu Chankratem on Sunya Koban and Peso Beba. Do Obani can so buy and also make your margin 70 million. Nanon Wadaro, my edge was chess and Cribiumwa. Obani si ho amre beje ni 70 million. Also oba ka me bebu sa omse ye betwa wade no magire obetua 70 million. Enya no kra. Ka me ntwa ware. Okay. Marriage registry bi ntwa ware. Me ye court na ye. Wo de document na wo de ba. Ho na akọ ware. Nti wo ba be inform registry ni say wa ware no normal ba kumiyenu bi nti no aware no ugu no. Be no kra no question ba kumiyenu ne ye beboa oni ne wakasa. Yeah, then ankasa dissolution na take place and there can dissolution na just say fie nsane ade na yagu na take place na and this are take place there now fie no you proceed on it into your honom na court babam into your court any go aware and a district court na magistrate court no mo na igu aware okay into no say obe proceed into here no mo there and say marriage registries no me say care me ni as common ade no ba they direct you to born man na unim kwan obefaso na wa direct no amanaba so ba ne ka se wo mo say wo mo beje no 70 million na e bia na ono no ekwan fufuru bi su no fa okuku bisa he but aware pa waware na eko ni stay ni de eye den a wo so mo introduce no e de ne man lawyer bi a obedi animu but e den a sa places ye ware ni nyina so ya na lawyer so ho into ko ho no ma lawyers na kase wo na so to me ehwemu so between an my dey abo into say a lawyer no charges and na say all cancel lawyer no charge obeje no na wa hwe procedure mana because bi on mo beba no dey japade ensem any problem bi abeba tower jaye no but wo ba na say aware na gu ensane nyina ye de kodada bibia to atwa but japade bi anim problem bi animu a eno no ya na sikasem ni normal bibiri emam Reverend Pacho gina so kakrama me na musa papa sofo awade no ajapade eche bi wom Me Pacho bibi anim bibia obi am se won fa mempe eti wo dia na wo pen se betwam yo Reverend what you say ajapade esem bi anim eno an se etwam no ayen free ti se wono no papa yi no anamo be na esu otu because oba no pa ye say rega ni kura yehu no ga ni papa so onim ba bia ne ba no wo ebi mo ho no ma ohene ni de wo mu ni se eya na omo hyeda so omo yesa na so mpeso omo didi nipa na bro into oya wo saa no aha no ana adwene se o memetwam na obi aka akire no emra mu no untwam a untumi nware fofo into omo yesa na so mpeso omo didi the other side na bro
So nti ebasa na be ma no fa ma ne lawyer na ono no betro no de amaya kwakwakomo oba no oba no days to respond. So days one respond here and no mu be issue order between akwakofo oba no de aba. Okay. Sana de nti nti bia wa shedabo apayo na oye e wo so odeba na yikra no divorce certificate no kra no oba ne be ma ya no bia signature ni so. Okay. But se ba kunya nti ase a ene ye throw letter de ma se on fa nko no asan wo so se ampa magia tum se be divorce na no na wo so okome e ma ne sa letter no from the lawyer ho na otumi de kokoma oba no na oba ne deba nti days ye de be hye so no so ne so oba na ma na afi no wo matumi issue court order na de aforce oba na mo oba se wo ne be ma na jai bibi ato atwa adenti na ampese oba be divorce no ma hwe no ma ye ni nyina de afi. That is the only thing. Reverend me pacho bebre mema me papa ya sheda aba ho wasokwa na direction bia ho a waboa na ma me why me pacho enya problem kra oba hwe ni aboa osofo se wo chia wo pokwa bena difo me pacho mate me so me chia no bebre yo mam se wa si we di MC mu ada ho 2 minutes yen fa course be 5 bi na fi montete ohini de na me kan say ya na wo asofo no ene ye sofo yi oti enche sofo impacho frozen fire bi oja wo se anu ye kan okrofo be hu no. Okay. Ya na omu hwehwe mu ansa na omaware ma no ya na wo fom na enso so de ema womo ho ye nwanwane se womo mum na kire yen so se yen so yen ko hwem ansa na yen mum no aware na emum omo no omo kasa akire yen no omo kra na ene womo nim sa de no kra wo hu oba ne wa asole ho na ne ho efe ne ka no de a ene eno ane se yen konkwa eti awieye no na akoye nsempi na me pese bibusa sofo se sofo wan mu wantumi ne na anwo ba ne bianka de na mo no ena mo ware yensu mfie sa na eye basaze mfie mi ne fa ne goye na cheso no so no afa ne ho adwen no baaye eti oyeni ni de mi hu ane se nesi esua bibi afiri sofo de mu a yensua bibi se man ya na mu hu o ma asofo amutie bi akata ban enye se ebi a mo manom ya no pare atiamo mu ma na ya mo ntomobo ebi no mu PV shape ifo wa mo akokwa se wa ma menka wo so ba ne be di ka be de dampa so ebe fefe hu no wan fa ngom to ye sa to aso be mprensa ne ho akono tafre hu ntasua sa de ne de se de wa fe hu a kire me na se meme wa bro kire ne e ma ye telephone call fe hu na me hwe abogafo na de abaso fe hu na me hwe no eno no wa fe hu ama na kwo hwe a wo kwa fe hu mpa so a wonu so fe ngom nti no na ene metu America kwa no wa de na me de awom asem ni nyina se na bi esu ai charge bi esu ntem wa mi esu maybe so what was saying na mam say wa na duane person wa biem na we ma wuni a me tu mi kan go tra kan ni ko na ni so da bi oda ohunu na eti ni asofo we de wa ye wewe tie sofo mama Mary ba kokko ye ma la tofu no da pem kura wu no ale walai shele metu shele esimu agina mu c'est possible we are so for so said what you are na pampem case no a se na to pam den no e che frag ye si shape so waka yo ma ne ho title last ma Mary yan kwa yo ni that's me de mefa baby a sex o sha se se o de ne ho kame no kame won de tie ni se asofo ni bebre ya na omo nhye dani ebre ema efie eniema oba ya ne bre ene na yinyina onhwe se oba no ede ne ha no ede na ekoso on se oba bia sex no na ase ehia no seven previous ebinum o enti no esansa sex no na ehia no enti no on se ema nso so ansa na oba de ne ho be kame ho ewo sex mu no because wo hwe papa yi asem a all kan nyina free ahyase nka problem bia eni ho se oye ni ntemo se wanye ni ntemo nka problem bia ni all of a sudden
ɛna ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔde ne ho ɛkame no to the extent sɛ otu kwan ɔhwɛ ma otu kwan ɛkɔ abrokyire ansa na 2 years time no ansa na ɔwɛ sɛ ɔkɔ na busuafo akɔ ka kyerɛ wɔn sɛ mayɛ ne bɔne mpo a nia me pesa me kan say oni oba wo ho na osesa all at once bo modian se be ma no benya abotre dika yi sex ne to nchen kakra se wonya abotre en ehwe ohawa ewo na mo solve wi a sex no de eya wo dia forever but se oba problem en solve ya en yemfie du or the sex no na ya na ye secret nipa bebre enim na odene ho kameme but one kasa won komunye careful ewo de oba ni ye bia na bibi kakra bi oh matese yese wo se me de aduro na wa kyerɛkyerɛ ni mu na a clear every ni mu eba sa sex sem no ode be ma wo ene ade na mom se wa onye ni problem ne solve ya on sa fe na nka wo be pe na pa ne chonso na okoda dada na akachi enti ya stress se ebasa wo ye sofo wo ye bema na se edru bra eye sexual ta na wo yire de ne ho kame wa na srawo bompa ye se wo be ba form na fe wa hwehwe the problem o de kame yes the tia ebasa me da sama Mary wa me mu ada ho pa mai difo hunu asofo na ne ho aka yi ye ho kam mo predodo oh mami ni mami je wadawruma niema bebre ho no 3.1 straight sir oh yes mami what's your bible so na oche mami I can say wo share 3 days ko na say sabe your choice that's what I can say you okay ana wode no mo na mo ka emu kwa wa emu nsam so no mo di mu pa esa ne ye satan wo hwe na wode ne koso na ni munyam wo mu a odidim ese no wadawruma enti wo share oba 12 by force immediate track one no wadawruma problem chede nim hwe obabu won mabetuma bod ho paye mo be 1 year 2 years nyame fem mo paye na mo ba mo di bibi simani so enu 3 days no oba na baseme so dan ne tete flowers ma me mom de na ka papa yi na wo se ka start na ka start wige no I will tell you what so fun fa oba no at once ma me ni kan che ni mu oh tie ye be ka se so point be na wo dey ba say premarital sex na bible ka se tia no wo so fun ni oba ne na sa me da se wa hyiase so mami hyiase oh esa won tie the key of the point no hwe me nua be menya wo ye ayon shopping ayon oba no ko hu no oba no hu to no so tie ni ye one we be memu a otim no oba ne da nanso ejapade na ife na hife na da wona kasa na obeben na osuro no tinie papa wo doge no Sompana 3.1 no jama woman no because odia kuma pako enti no no mpese oba no obesi ni form etu ma de ni ehu beton so na se jonky boys bia o mama ya sofo na komunya maami ya komu guro no ho ama o timi ko bia mamika awole mu sem enchi opa yi because cancer dey so ni mi sem yin ai no ni problem ti awole on se oba ho ofese be makakra me kan bibia to oba ho ofeche papa yi o metimi aka ne sa pokwa bra why kokko na papa yi tu na oba bia ho ofese be ma yetu yi na mo ne fesere wo tu ho ofese be mam oba bia ho ofese be ma enti se ukonye oba asabi owoto wo nantuo ewo animu sa kam dia ene ne gese oba no ni bebia atoso enti wontimi nko adwuma no ye da wo de beta o ma akoya ne beta all right but wontimi nwura mu ye anti mama ni wadawroma aware we na asie no enye bibia na akoti bibia mu na emum ye hwa wode ye konkoro papa yi wo odo ne tima wo ene nkabo mo na one ne yire ne wo a metim dia seta straight we say time yes onu na sheda abim pese mu because sabi oba omo adwaman seta bi anya hwe ha eti wona ego eti wona ego aware wa ba so for ma ni edra na joa wo ku ni ubedanti wa ta ni so kura se mi sin ma si dress na dress so tru mi sa kamia na dia kwa what
Wo pass of maame. One run a tad yen was in the dross. No, yes, me dwale na anime anta. What the dross and what the nama wiano. Second notice. Now do I go back and drain now for two. Oh, Mammy, I don't moment to the tech. Yes, of no. Me so for. Imo na yedi nyame chino. Ya ne yedi me che dan kom. Eno dia, na be ka say tan na ne sen. Na ma me ho na egu awade no. Wa wo supan betu egu awade. Suban fi hene. E fi Satan. Mu de bibia Satan. Dia ye kwahye bosam. Na ti nyame go awade, nyame go awade. Satan. Nyame go awade. Awade se kokrokro enye mama the whole word suffer being one more. One shall challenge what I want him. I didn't know that I saw for no bani dance and wale. Who knew us of food to the football? Mammy, let me say, the oye, so one robber and one sign or quarter, and no sooner yet. And you no sooner yet. Barbara pay. I didn't tell about one pay, Babu no, or be the Kunipa. Make us be Kunipa, or be the Bonnier, but when you have the quiet with them, or be a concourse and a day when you have the quiet with them. You see one or banning time or banning who na. I can so be any medase. Yentie papa ne voice na fe emfa calls be 10 minutes yen. I will tell you. Muntie papa no get ne papa no voice no. But Mr. Bani. Aye. Yo, opening patrol producer near SOMPATV, SOMPA FM, Kumase. Sompa. The patrol. Aye. Yo, patrol na de wada roma. We be by a friend or suffer Collins. Na osit nase no. Na odnase bia bedan na obodi wo mu kakra. Na yese ebe pelu na ya ginchire mu kakra fi wo no mo. Sompana 3.1. Pacho osit na o ware oba. Ye oba e friend afarewa. Na ababa wana de ninsa breno ama se ya ware no eni hobiem na e wasenka oba na nkata sema wo hono oba na nka omuye na ware no mutwa but ohwe no ba bia onhu no enu nti na ye bopini wo se ye bedi ntim afiri wo wadaruma kida yo kai na ayi no kure but Sompana 3.1. Nasa ubano wakwa unhu no. Me hunu meni abre panti so no kura so ni mebi owa nkan kire me na me nkopɛ. Yo wadaruma o ye nche ha. Akora no wo. Aha. Be ma no wo ye nche ha. Na awie be wan ye abadwafo betena se adi nkomo nti no. Ye be fro na ya gye wadwe nkyere wadaruma. Openi eno anu maka kire no me hu me ba no. Simple. Mr. Shapa for not to hold me, but over having what the assembly man offer. A man offer. Me who made a assembly and I'm in Canton. Let me see on one cata who with the Akurano. Omwame. Nine go back on any day of the because Akurania had UDS in what me making us. Mr. Muhammad, over my wife. Yo, natural say a jaba and Swanny it is of Mamma Ferwa. We de nyabone awade awso wonwale biem papa no so edan a wo ye drunk won to me ntina wo say ayesre ba bia wo bia no bra ni ekotwatwa nkratem no no so wone ne ho 0554931931 05489319 fa cost 10 minutes na your case number 2 ye de atso so hello me do fudi ba bia free me free but me dey no so for friends me pese free fankro no asofo mu nu enkoi me papa ne so for Collins our tour Kasan. Oh. We me rako papa. Oh. Me rako. Na just say wonim so for Collins our wa hai me boa. O do ka che ne say na kwada so for Prince. So for Prince. Nti ensem a wo kan wonim mu kakra. Say me kai say last time you were friend me ma me call ne so for me no mo che. Udru about junction ho na. Oh. Na omuti asum gwem fe come on. Come on, all of a sudden, Obi Nimba Dia, Sahasa de Papa Kansas of Man, Obi Nimba Dia and send me free. I will man, check the way me were doomed to see me a driver in my pocket car will do not meet me.
Aw. Say papa so prince onye ni paboni ni. Me so me when ni me. Ah me pe bia me pe oba obra afo abre no. Papa oye kura nka me ne be kasa. Da chire no wa friend oti set so. Mate. Ye da se. Na ye se ne me pe bia ma no. Hello. Hello, good afternoon, ma'am. Afternoon din baby akasa free. Me dey the message kasa free dance man. Ye nko nkran. Me make a test of on shedding. Because we na kuma aka ni somewhere so Kenya na begin no so o kan say ensa we break a credit no one Kenya ni papa. Ade da hot afrin tasuo fa ho ntim. Enkechi. Oba ne na ni tri more den. Chop mama bebre. Sure. So enka so for bo awo we juma kura ko bo a wo ma wo tu kwan ni ade di na ka ho na se obra wo ati na oba no wo hye so for na se na wo se be ma ukura adwempa ni na so an ko ba ni sa ye so se me mane papa no eno na ye ni sa me mane papa na ye sa nti no ofa sam ne kokot but the kokot the papa kra one say no no a opere se o je aware ni sa no ma nyina no ejafade bi enu of course be je si be ma na ho ena e da nyam yesu so ase so mo ntem no akola mbem enti no ye da nyam ase onko so ambo mpa ye ena one thing ya bo amakan yo wo se wo yire emprada that ase a woni awuto kura yi mu da this wo ma awuto te se de abrante bi amene ne twempra mi kuro mu wu ya me ho ba me wukọ kuro no ma na odi wachi de di wachi ene oboa ene ete ano se mu hu nko a hello. Hello. Pacho dini baby a o ga se free. You tell me about for me ka se free at Marital. Yankwe. Na kakra musu me say me gidi say osofo so mo epebimu or you mistake say umo ba posumi yenu activity ko ye oba ne ho ade. Aba bedam paso abe film papa wani tina show untibetimi utibile ni yede etina obompaye ekwechi nenu mo pipi kama obunu memo abre osofo pede ne toso wasofo o pede ne toso wa wana nti oba akoko me pe bia abre. Hello Pacho din baby akase free. Bacho me sister do we am kasa fi achimoda. Auntie Mabel. Yes. Yo, I tell 40. Yes, of mama. Ohini ni adazwa. Yeah, me bad girl. Almost after 2 months na why no one day why mistake no. Baby me need to. Was say obi timisha will be 2 weeks. No I no one day. And so our no 8 weeks na. Tell me na bad girl. Enti mo hwehwe oba fufu amfa ne masofu na ne ho ton because for two women na wonye happy oda kura sister for any fam ma ye why for any fam oda so ma me so opo ba ne to so wa na nti oba kokko me bia ma no dodo one man to pray me nya oba papa man pa matimi judi ye be pe bia ma be ma say de ma ne nsei ye da say hello uni of friend ya utato ye bola 3.1 Sompa Constitution Article 24 Clause 3 Case number 2 Eye Oba Felicia Ousia Wono ena wo bokunadu Ye mami ye friend auntie wo asenua Wono ena sabre ye de kunadu no ebo no court order in God Obapa mami Felicia yes of mami premaini ada na ba ye so senso abegigi ada konwom sankika su driver twebre nim ye ni wasem agigi adem o ho te sei pacho nyame adome ho ye nanso ho te sei boko ehi na fira bai pacho mi fira hwa pacha ye dase edi asem na aba pacho na me ni mi kunu na wo ho no ena yale kakra ebo no elu ofiri mu tu ye be kunafo pacho ntu ofiri mu no me fansa na aka be 3 days ni ye bedi ni 1 week ena mba 14 years so free mu ntu ofiri mu no ena ja yesie wo mu nyina wiye ena me nso me yedwade ni mi tontos
ana meton ya na ejema tutu susu kakra na me se me pe baabi na me de nkura na wo maka no egu baabi me kwatena obi fia na yetume me kwatena na yetume o ma na yesei me pa cho mu yesis to bo ase kasa ase wutu America dodo why to bo ase woni papa no na wo mu nyina papa no dem ne no wo wan na wa ukura udi enu pa cha aha enti de wo ye ne papa ne bana na wo ma ne bia ode omba awade ni bia pa cha dem do omba awade ni bia okay no wa tutu susu to aso ti me tutu susu na me se me pe baabi kakra na me do matena ena me bo mi kunu ba ko amane ena o ka kire me se wo be ma me bi wo prot no so de be ma me no wasi fu ni yayi 140 million sikada denu pa 20 quarter ne yayi half ye 70 quarter no de be ma me 35 enti me no kokohwe ene ampa me di animu ntim ko ye na me se me ena na me wo 20 million na me di ka de ma no ti a kire me ba na me di 15 ka no asi eda no hye me se me mla ne enkoye papers no ena mba ba akoso yale koda emergency entimentumi akora no hoto no ena me koye si ekoye papers na me duru hana si yekose aha no de mfa ho na sante hima de ne satos ena me se ma me ade a watone ama me ebe ye papers eye de na sante hima de ne satos ena wako kire me baabi eye wura ano ena wase honum na menye na me se ba cha ena me se honum de mempe enti me ka asa mempe ena wase ne tesare a wode me sika be man aka 6 years 3 years madana ena oblem 10 million na de aka 25 madana ka da na no won fama me nso de metie ne yatume ama de me da kora no obi da motom na me da na nsuo nyunugu me sise ya obekunafo na nsuo nyunugu me so madama me ne sa wodada me sa wo ya wase 3 ayi edi 3 months am de baba edi 2 months am de baba wodada me sa na me se mitie mu hana me se mpachom ne baba tumuni na maka ebra uko yesa ukota asase a afi ko wi ase ose ho na asante ma de an wo ko twama wo no onu di sa nkomo no pacho de bi oni meni pacho ni meni ho nkomo eye sa bia ne ye ba bia na wo pa wo kire se wo pe pacho ho de na me pe eno onu gi tumu pacha se ho no de be ma wo pacha na fe de no wo be da wo kwa da nchi se na asante ma de o se sante hima de ne sa to so ti ho no mu de ho mfa ma bro no be so pacha we see asenu de fele gas na wo fa tezia wo ko wonim kakra bi ho a eho na ya mfa ma wi na kire dia so okotwa na ye wura no na no so fan pacha na wo ho ana na nye eho de ye nsuya no ye wura panti na de na me sikan ko di ne nsama di mfie sen pacha ka 6 months 3 years na ye 2.5 years muni pacha ene sikan akodi ne ho pacha o se di enti no mpeso di sikan be ma wo ana be ma ba bi foforo me ka wo se me yale me ha ya me yese me ka wo dada me sa won peso de be ma me ewi asini be kunafo se me ni be biti me da nsuo nyunugu me so sa na no me nana ketua we wata me bu ne nsuo to esa o mani so start wugum wo no kro wo school no wo ana wa wo pacha to anu ne kura we pacha te se wanya nana no so sei pacha no nko a ebusuani mu tire tunu wo nyina na mo eyon completed ho pacha edi awra wusem no man ya yatim ye ka ni pa bi bodu ya hefom ba besia akoto asase am obi enye fa ni sika ma no ekeka ko 3 years wudi di me dadem na ada na wusu hu asase ye nye wo kratara diska ma no sa me pacho no asinka me tama wo share to so sa me mienko na me ba no koda emergency wo ye nyi no ye yi ni sa ye yi ni na me koye no eno aka mitime kwabaye no maya me frɛ na wode ne echina wadada me saa mo frɛ ma me ne maye ma me a waji sika no producer frɛ ne maye na ye ntie ne de we de ye srɛ na nyaado ye pa ne chopa ye tumi medaka biom 2.5 years de is enough na Ghana kwasia buo do so ehiafo hunu amane doto adai se wakase obemu asase no fofra wo mpe kaskana na mempe adentia pacho wadada me achi pacha yo hello auntie hello madam ma hey na auntie ada no be krafo atan asase ama no fie mienu ne fa na sika kwaka mu na mpese odna de be ma no wadawroma
the part of us for the chemistry. As I say, or toy, you could come and name it. And now, Mrs. Minuda, and I'm here, so one in it. And I do deal with Antin Pacho Jinawansa. What's it what you can coach a man on any? Now coach a man on Antinanum Sanye. The Pacho to you. Now, one every, and I'm here, so by fast to do. It is half of 4 man. If you do it, couldn't you come in because I have crying. And also, I'm 20 and some folks to come on. If I told you, meet ye pa. It's a basket of a castle to create out of a comic and I know my. And our battle he is coming and sending. It's a military at the Amana brand which you have to stop with the Amon. It's in one of me having 2 annual from the Queer Mayari, a Queer Mayari. And I did me answer, I'm some friends and watching my auntie out, but the Berman friend is in here with your baby. So bad, we look over so bad, met you at the Amon. Oh, me, see, can't be one I didn't see say. The Pacho of Africa for the attention. You can't about her party. If you knew man, I want to see how they family. Oh, maybe it's you. The Pacho, the tennis is kind of party. If you knew man, I can't find it. 1 will teach you 2 million. Any idea? Auntie, what you are 2 million, what you are 1 million. Nisika bedu ho. What me? See, can't about what any say about Papa. Let me see. The Pacho, 2 years ago, young man, I can't. It's a certain pounds so plan a car, no, but you are between Ticamina has it you at the month of the day. You can buy any of the social dear man. If I Auntie, would you and Utian send a man or a Dauroma? If I try to be more settled from the 10 million the blame. And I send out the account. And I'm before, and I am losing me and about after over. It's you. The party of you. It is a it's about you see. Was it 10 million? What the amano? Also say 14. Say rich is rich. Jinaso, Auntie Jinaso no Jinaya Namzano. Mammy, Frisha. Me pa say no the amount. Me pa was what the phone of airblame. And I'm say phone do the mammy and medi. Na 10 million no crown or the mammy no medi. It's a young account. Sana media hard and second the mechanics. 4 million account. Auntie, what's a 4 million be a mechanics? The Pacho, my friend, you couldn't answer one on our battle. One friend, Mammy, Christian, now the shine is son, now the Cosi will be so Pacho. The Pacho don't know any ban, and it's can only see on one. Nanny Auntie Saudi, I come up in any Sankaya, and we are the boom conta, Auntie Tie, we are say, oh, and we are say, oh, Ewura na de dey opin nan no de be be obitina entu to one pass sense kan odi adwuma ka onya interest wo ba kuna fa wasie wo ko asie ne ba 2 years what you sika ba mana asase ama 14 the part starting the 10 kwa before I can no and no friends so one you me mo aboa no bla no we don part mo no friend so eti wo aboa no bla no bla no sign na wo me wo de ama no the part 14 the part 14 it is say plan 14 million plan was say here the part producer mo pe plan number my be frɛ no brano finish our plan number me part nyabotre entiante say the aka no da be na yensa magiska no the part for the aka no the serve so me about them for the nya no so ante bo so me yensa na riska no be ma no me yale wo da wa wo no oni etimpa me part plot no yentoye Daddy, part on why I went. Let's say a papa, thank you at all. We brought to film you, papa, and Kiato. The part with you, the tennis will be at the top. Don't first can I mind. We'll be at the top proton. And walk on some fire or my tempato. Nancy, Nipano Coquas, nobody saying Waba, Adaruma. The part Nano from Texas in the pan, my interface camera. Until say, I did a bossumi and son, I will be chess canamano. Who will be so better or coquaswa or bebadis canabro. To a coquasuna, obedi bossumi and son, waba, nas, and Adam Hamisicaman. You could show me to antis or Banametri area. How offending as a summer who came in no Niamia, young national Sawaboa. Ante me ne woni yanyamia ya sumu ni nyina nim sa wo boa ade na ye ho saga nafo bi de itacho mon fresh bra no ni kulunia no itacho mon friend no ya nti bosome miensa oba kunafo a woda obi da motom a ensuo toboro no a ye be wura ensu tobere mu no sese wonya dai itacho wa ni bi mu a enu kamera beto itacho ya mi enu kamera beto ante enu da ben hye meda me pacho bebre nyesa wo tena me ne aproti fo beba baabi out you
Because we're a criminal offense. We're a criminal offense. What the Busumi, but you have Auntie Busumi, you know, dear Minty. We are man Busumi, me patch or me mammy. Me person the process for Bahabe Waluta. Busumi, say I can fear me, you dear. What me a try fear me, you dear. What to me, Sanke Busumi, and son, it's Auntie Busumi, me ma Busumi. Bokina Quansu, young Papa Munia Branum, Equabu. Me brana na yabo foster. What the banku seminar ko Burkina. Watch out 3 days. No ma ba. Me tie. Ipa chobo sum ye tiam so ma mreka kawan so. Mreka krasa se yante. Yesu asa bo sum me san de yenso. Eti da ben. Ipa cho. Wo de ma bo sum mi na mente plan fan so why. Me from me pata me ka me no ka sen na me ya ra wo ko ya we. Ante. Ye be kwa akobo letter to so. Ye tian ko bo krata to so. Bo sum mi no. Hello. I na yes assassin edi kan na wo de ma no no wo se sante him adne sato so no no kura bi wo waboa me ta cho boa me to bi eni me tin ya se me kuru waboa sente na che assassin edi kan ante me smart assassin edi kan na ka wo de ma no no wo se akiri oba wo se na sante him adne sato so eno no kura bi wo Ipaacho Debbie, you know, 14 minutes, Bisani Krunia, said the CA, Ipaacho the standard Benoy. Yeah, Auntie Janio. I can't design away. Hey, Nancy Wabaya could have found a man in an animal. One or so, what I want to Auntie Dabeni and Quabacratan to Sabusumi, one farm mammy about Prosi Faba. Ipaacho Bosan kam srebu sumiensa. Etia enu sumienu. Etia na ebe mekua na kwabo ne de. Akwabo krata na ode abam wasan. Sa beboa. Me pacho miensa den ke menya ni nyina ade abeto pa ma me. Me se yon kwabo krata na okina, ye be mo ni di fo kwabe na baba bia wo no na wasan na wo so wasan. Sa beboa yen. Ipaacho mienu di fiam sremo. Ante na di asem wo se ya ma busumi mienu ya ka se de krata beto so no. Me pacho na so miensa de kwa wa. Me so na ma mienu ni fa. Why kwan dia so me fo. Yo mienu ni fa wo di okina. Ye de ne beba. Ne de krata na ba mo wasan. Why? Ipaacho na ma ne me san. Yo ye da ase bebiri. O se ya ma ne mra wo be san krata no. Bema wo ni din no ne yire wa homa so. Ye nko na me ne ahoma no. Ye se so mpanko mo ni aye de aba santememu no. We are very serious. We are here for serious business, baby. We are not joking, baby. Hello. Hello. Oba pa ma he. Hello. Wunu mo be fish ya. Eba tambe minim na ni mo milianon. Na asasi semu wuni mu kakra. Eba tambe ade me ka se wo mo kwa dia mi ko bi ana se ni mi de me wo de ana me kwa. Na mini ane be ka tire me se ni kuru akọ je post na no so akọ je ma no no du se wo kwa aka ake me so no ma me na so o hima de na fa be enti wa ma ne be fufu na be bi o de ma no mini ane so o se ne ho ye nsu ana o se ma me na se onya abotire no wo be to de me sika ama no enti sa na no on fa ma na e mu ana Mini abinel ma amene kasa na ma amene epe 10 million o be say ni ame fon so no send it to you. Wo mu aso na me kuru so ko ka ho asem. Na ma amene no ata de 4 million mo so ne ba na de 4 million bra ni so kuro ni. So ade bra ni na anye enti kana ka mi kuru. Amene chese ma amene de 4 million ba na is free share say on sum. Wasu ba amene sister na de wo de ko ya de wo sister na. Eti no kure 4 million wo ukun ho. 4 million de no kure wo be ma no wo wa. 4 million de me le ti me. Mate, me da se de mpesa meti anu nyame hira wa. Me da se bebre. Ebusuafo. Enu no. Tuochina. Ye kwada na ju se abofo amfa totoroba ntu amoma anko hia Kristo mununkum na de ye chi yen a. Difo pokwabena. Assignment wonu oba firi wo akobon krata akoma amene ho amna sensa ma mo de photocopy abekire de atofare so ama ma amene hunu se busumienu ne fa no eduru ho a kot ebeji esika atake ama Mary tonte hu oyini me de busumi mienu no kra ewa
bosome mienu no kra wa Ghana fo ye nkwase abuo dodo nkwase abuo ni dɔɔso unya hu sɛ wachi ni bi wanim ni bi a na ye bu kwasea wa on sɛ na no de na me yare wo yare antidie sɛ yare de nya ka asɛm yi ye fa ntutuka enti ye ka ni sɛ ye nyai sa de na ye no sɛ uji obi sika a chese sika no osai no sika na ade a ya pa ni sɛ obi agye usika mu a na otuatua ne nketenkete eno kra de sɛ sika kra enti oyini ni me de sɛ de mo ka no bosumi mienu ne ade no kyɛ sɛ mama no fode pa sɛ 2 years in power change eja 2 years in power change eja bende enkwase abuo ne dɔɔso dodo ɔmfa ne sika mrɛ no na wo hwɛ maami a ɔte ha yi a in fact wa hwɛ ne nana asie ne ba ne kun da awre ho enti sika no ɔmfa mrɛ no na ɔmpe bi nkɔ han dan obi a ɔte dan mu ansuo bo no de ɔhene ne mo bosumi mienu no mamɔ mpene na ɔmfa sika no ɔnkɔ bɔ bosia yare na ɔyare no ɔnkɔ bɔ bosia no ɔmfa mrɛ yɛ mfa yare entutuka onko bobosia no mfa akora ni sika mre no no mfa enye no dwuma okra ya akora mpo oyi ma se wa bonso oyini ni me da si bebre na oka asem bi ma ne ye me de pa amanfo muntie ye no asanteman na ama ye ba bi a yete o ti se wo fa watoro na wo de ba no ahwe yie se ne judge busa aye no nye so de kofore nananom no akofa asama beto ye so abrakora yenka bi nhemu wo metwitwa ato mfamfrafa nanamo ti mo be ka asama kire ye wa ha ye nya nkwada na yete ya wo mo nhwam asem no eyi ansana mo de abeka kire ye ukobu obi kwasea wo se nanaho anwan de abrakora enim mo nhwam hu so ye afi wonyini ni me de masam ne ba ne sei fabra ya mami mesra wada roma wutie ya tie yi yare ya wosi ayewi ebetumi abase mami kura bone a woye ni ntina nyame de etwe so tu sa wo betie masam a me de anka ni mu animu hai ubenya bia ka fabra ebia na ache yare no kura firi wo so ama amoato efi se nye nipa nyina na sebe ye ya wombone na Ghana fo sei bone eye mode dodo emumu bi bone wo bia te wa plane dodo na ekwan ya befa so ye bebu ye nua me se wa de kura brochirefo ye kura ne de emobo wa japade kura ne esum age afiru nsam ye jifa ukwan wa bra kura ye nhwe ba bia ebusuafo o abontifo me sere mo nsakra na nyame ehwemo oyini ni wada uruma medas eya semu wamse wa ebu oja ti mami otu anti a wo kase nti onya wo mobo enu ana e ma yare ebetumi obe kunafo de nyame ani ku omo difo mame ye ni sika ye mobo na ohwe mi nyamba ese de sikafo nyina ye ebu yan se no kwa de mu obi se no kwa de wo baby papa dan ye ebu o ba we kwa de hwe kura on baby o da kura no 7 producer na kura keto ne nsuo bunu na mame wadawruma mami Sompana 3.1 ye be fene sikil li allahal sikil il allahad mami odika mami odika no wo yi otrimodinfo pesemin kumunya onwini ni nwia ho saba mi saba pepe oba unye bema la kisa adwene kuta no enye papa na enye se ye ba ne kwa madam ye ne ye ntete obi fa hodie so kanina na media ni wona na obi afa no ho anu afa no hodie ye wo judge wo krom ya ye judge ba ko pe ohine ni ye tanachi ye mpanifo so tachi ye wo bremponi nyensefo tachi ye dia so di ni yie enti sesi kana wo kasa boso mi san madam ejedi bi go chemu wa hwe ni ekwa ma na udi be 3 days I was so this kind because ye ntra kana hani esehunu ni adwembone sa piao atena adwembone woni pe bi sei de bia ye kan se bi before ya dwenye before etrimotin before Buka home, Mutia Budogo, Mami Peninia, I will tell you. Mami Peninia, Kawo, Ma,
we yam what did me pia bontema akwasu akadwa dwumani sei eti mami wonyo mabo ene nipa dodo si ne nyiska se kotoprot wo ko twa first one dia mano ne wo be ka che se yewura ni mami o sasanten ne oba himemu a ene sa to so wo boa ye ka wo dwane wo boa asafia we asase kwata we ade na o kete sei what is here asase asabi mpraduasa wono kwa koto animu a obetinte so guso wo so den sa koto so eye buko masase eye bat masase eye asafo sase chade o chechere kwa miebumfu chade o chechere mie mauso tuasikaro at one by force immediately se won tuasikana ene o so dimina madam ye be so jegwo pampem ajo tuasika bi kwa wo ye udifo wo ye pasemi kumnya wo peni pa bia ye wabrabom hwe mobrofo ba me bataya se me pedasi ni kunu ni pe wo akaw de yimtisiye o de kwa ye adwuma kwa nyi interest ko be interest enu a hwe ye kwa be interest kwa kan ni kan pese ka sa pepe ese sa pepe wa ye be kwa interest sa me yale 2 years wo yale wadwe boninti sabi yade ode ho yade de me ka se yale no na mu adwe boni ekuti ni penti ni pa yade yare sa na kama me sabi producer woni ntuma fra na okotwa sase a wo se hade ahanye woni se ho nyina kotoma fire nyina ne se wedi ye nya maame no en waka ne de ka ye nya no a ka ye ntumi fire no kasa ye ka tanchira nchire se maame ne boapa en wo pese obi because woni obi atanachi because woni ska eni tiro wo ye na chane se ya de wo se no ko ja kotwa ka bi sa se hunu no eti madam ye nwie o fesikane bra tantem ekasa 3 months ema 2 months na tu a so tuetwa ne kakaka tu kasa sa tu ba no siskano ade ya kwa se mami jaga de ya kwa se sere osikan obi diskama bum na se ekofro so na wutua esimi tuetwa kakaka wa se no ni wa se sikano mami so so siskano wonya nanim na chini bi eye kakaka no oye so obobo no homoden na wa siskano yes mi tuetwa kakaka akoto formula madam Missy, Mammy, for some business, I can't interest in so. Would you say, I be call? That's a great time. That's a brew. It is when you're ready. When you're ready, no, your church say, your mamma, Mina, a swimming, a grand was room. I never check a crew you were. Naka so sereno. What's that is when Paboni for? Johnny Pabon said, no, me and yay, I want Antony, and he brand a winning pemu. Would you know in chimney, sir? When you know colors from what one, when you know Butuno, a cow correct out there, Semba to Boissy. Dear Belcon, Tiache. Asemba to Bois. Hey, now that's what yes, and I should take one father. One more arrow. Too much. Shalama to sell it. Danka yirim danka ba. Esi maginem. Oh. Ebusua bia na wasem bi. How? Ope ka kire for producer number ni 0244 809-641 0244-809-641 so mpankomo ye de no kore ene de ye adwuma na ye papa no mo amema nsem hamu amuntimi mpie momfa mo nsem mra Yedase. Obianya ni nua wo sisi no, obianya ni nua wo wia no. Tesa so mani om de hiafo de. Wo mo de yaka om bodu asefom. Wo pa besia tumi achi obi kurani sika 2 years. E sha on museme yale na free shada na wo ye mi say. Wo de sika ma na wo ye de yanka wani munte. Oh. Ante. Wo ye ba panyini hweye. Yo, hello, ye fak frɛ for me no aka on awi. Hello. Oba podi baby akasefi. Yajo. Veronica fashion International Veronica. Mommy. And then you jawe intro akase mienu agu abonten so aja bende. Ye friend hwehama me. Mommy ana mama why success. Anya ize. Obi chamo wasi mami die. Nini omo sise kamo me si mama mi ti ma me de. Ai. Mama la. Omo mo tunta support me sana omo ti o. Se wan ko hini ho straighter. Me si obi ji mi sika mama me fa kledo. Na me de ade kokwa bom na makofie ho na enya izo o ma no so de no wana ka se da se no obeye na sa da no kra no to ma ma petanto so awkwa obe sa ka ho asem
eti ma me sira mo munjina mpa na munji sika no fa ma no yo madam ase scholarship ni wa edu we nso se wo hia wo number na wo sister was Eastern region say so anwe so abombo fo no bebe ba yemfa last caller. Hello udi baby akase free me ma se je kan en council na unya me ma oyo bi de de no so ya so ro fi gwi nyame ti ase e ba ye ni ka ji ma de ta ti nya 3 weeks so ye cha ye no ayo dada nyame ti ase ya nyame se de ko nya ba asemi de ni na me ti ye cha se le bo bo cha no se de me kan ya na unya me se te ko o ka do so ye kan ya se ya ji o de mi sika ko ta ta Africa me mi ta le wa ma the same thing when you come to this in the house what you know what to go to mama dia and one way and say you kwanya o ma pass he mama say the na American one ya know actually dia o ma we ya o pass o din the kwanya o pass what you see me and ya le betra mama it's cheaper mama ko no be la nyata American dia ya do friend nyina si onua sani asem ne ekosi ya no na ye osofo nka na komanto ne yem ba me show se ne nya san komoti eye abayewe nka nka sofo me show sanka de yi okay kanisem no anko bepe ai ko be saka se oba ne nsamla no mo ntina se oba no nware ya because so hwe de yi asofo kanisem ya osum se na oba no yo obi a ne gine ho pa ena obi nso o ya de osayiye sofo eyi ni yiri aya nkasa wanyi ni boni aye obu obetre fidi kese so kansan bebre enso sofo ya kyese na yire no no yoba papa ede ma no enti sofo odo ne yire ne pa na asema ensi anaso ba na mba ne kura ndu bia na odi ni sa kwakoja na bia na oba bibi na na ha no ba nse no ntumi nka ena ma we nyina ekoko bai nso sofo no nso nka na komanto ne aya obesenya foforo se ne oba ne sitie bi obesenya the same thing Coca-Cola shape na sofo so on your pet sofo also pe Coca-Cola shape into obesenya the same thing na asa ware no nso nka na koma enso otiwe ne ho afa yie pa farm boy also for farm boy ne ho afa yie pa enso nka na koma enfantu ne yem na menka kaka nso fa eye nua bai asase okoto e ma me woni ye nua bai endi ne yie de ntama meka senyina ne se wonim se asase no problem edam enso agi muska o ka se no so wadi ka to ama obi na obi na oto oso to ma de eno unji ni ska ba ne se ne nua bai de o force na agi ni ska ansa na wodi asase ne ma no abra pepesen so mbaaye na so oba so o se obi de ni sa atufo internet to the boy yen nipa ne edi ye nua boni a yen dwin se nsi se eyemia kameli se na ebeye me yafa yen dwin sa ne ma no ye de enya wo ni nsi so udidi unua no anso udidi no yesi so okoto so bi abodu se esha no asenso asi wudie ho echina bi no anhye afa me fa amafra wudie na no so ni nyina ambo ma anhye ntie mami o hwe no ho so yie pa onhwe ne hu yie no fie nua ba ne sika enfem ma no se ne ese bia ne nua ba o branka so okrani timu hu akra fo mo bokakra o hwe mami otu ani ko ye okrani se bi oni ba so ase wu aka ho ahu ne mobo akogi ne sika twitwiri die we fabre na o sifirisha na o ye mi so wo yare onim so wo yare na akokogi obi sika wo yare so se sika no otumi adi amanasa fa ne sika brene odofo midu besia mediane kwemblen so betumi afra me blends anasa kwenemu bia no megiso me so se updates bia na se videos bia no me sande ababe som na me so be like share na comment so fumam na afi no subscribe na mia adoma na so se bia enya betu ma no na won so nya bi ahwede etu hofo makrao